Akaboga cyangwa inyama ni kimwe mu biribwa benshi bavuga ko ari nkenerwa mu buzima, gusa kuri ubu inyama z'inka zirigonderwa n'umugabo zigasiba undi nk'uko bivugwa n'abazicuruza ndetse n'abaguzi bo mu mujyi wa Kigali. Amatungo ni makeya, inka ni nkeya, nicyo kintu cyonyine kuba inyama zidahari ku isoko zihagije, nicyo kintu gituma ibiciro byiyongera, nta n'ikindi. Kuvuga ngo konsomasiyo yacu, ukuntu dukonsoma inyama biri hejuru kuruta uko tuzifite. Ubwo se warya inyama uyikuye kuki? Ntuzorora urukwavu mu itaje, ntuzorora ihene mu itaje, ubwo se nyine muzakore. Nakubwiye yuko kubura kw'inyama ni uko nta nzuri zikiriho aho baragira inka. Uzaragira inka 10 mu rugo uzishobora. Akaboga karahenze rwose. Kibitera rero tugira ngo hari n'imisoro wenda leta yaba yaroreshe. Ingaruka zirahari. Ingaruka zihari ni nyinshi. Ari ukuba utabasha kukigondera kubera uburyo gahenze. Ibiciro by'inyama kugira ngo bibe byaboneka cyetse twongeye tukagira umuco wo korora, kuko ntago tukibona aho twororera. Tugora inyama zaturutse hanze, ariko mu Rwanda worora inka imwe, ihene imwe, inkoko imwe, nayo ukayiporoteja ukayishakira ibyo kurya iri mu kiraro. Ntago rero tukibona hano twororera ngo umunyarwanda abone arimo korora. Nubwo bimeze bityo ariko umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubworozi mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB aherutse gutangariza ikinyamakuru Igihe ko mu myaka ishize hibanzwe mu kuvugurura icyororo cy'inka hazamurwa umubare w'inka zitanga amata, ariko ubu banatangiye kongera izitanga inyama. Dr Uwituze Solange kandi yavuze ko umushinga wa Gako Beef ugiye gutangira kujya utanga inyama z'inka zihagije ku banyarwanda ukanasagurira amasoko. Uyu mushinga uzaba ufite ubushobozi bwo korora ibimasa birenga 56,000 icyarimwe, ndetse hakanashyirwaho ibagiro rya kwakira inka hafi 300 ku munsi. U Rwanda rwiyemeje kongera umusaruro w'inyama byibuze ku kigero cya 20% ukava kuri toni 2,175,560 mu 2025-2026 kugeza kuri toni 2,472,230 kugeza kuri toni 2,047,223 mu mwaka w'2028-2029. Byitezweho ko umusaruro w'inyama z'inka uzava kuri toni zirenga 76,000 mu mwaka w'2025-2026 ukagera ku 86,000 mu mwaka w'2028-2029.